Kapor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kasang Nyautrap Aceh National Movement, kalakan mau burom ya kalingku sengiyam, kabasispa akan dai puway jong CM Tirot Sing. Takabalik bu sentiu ha umat dur jong ubayang ha palau jong State Central Library. Habakaran na kanika sengi joint secretary jong kanika seng, usamla Felso Jaran, ulong bagi sama kidi bandan, ya kamensiam kabaslur kumus CM Tirot Sing. Patban ayla di kimendiri, bekinek bahe akan nikari ke jongi. Pat ngidi banyadai ka jinong kerpang kajat benriau. Kum kada bangin slow nakabenta kajing le ha kajing no sinyang jangku kampam ya kajat kudu sing jongi. Kumbau paim Tirot Sing walan nadi nakabenta kalawai pat nakabenta katawa abae kipor ki bominswa kini kispa snem di balalai baladon kajing le persya pat pusaka reng bau uni uskim balalong uskim jong kahimanong kla ulayale persya aka begini kispai reng ila sedang banju roj ningkong swa kadau kalong nakabenta ki kentai te kalong ru kung kajing sneng nakabenta jong ikikun samla kapateng kapakit kabangi ibur punta kalong kajing hikai kabau upayim tirot ki ulah hikai yang i bat kalong penuksa kabau bagi de banlon di baslur bandung pendam akinu kinu ki bawan banmuslia bakta khantam ya kacak beri kajungi dan kalian kajungi hakani kasni ka H&M ni penpau kajing slow kia kajing mut ban hakaju kapor lu ban ni penpau ni kapor bakalong kajing yale na kabenta kani pak kapor kapateng kabalong bakajing but juki di kimender ke belawan kha ban wan ban le don bor khamtam e ha kabayadei bangi phai bayadei bat kathndo kasap abangi phai bayadei bat kajing le juki di kimender ri bakim nyo buram su wat ya kitrai ri kitrai mulok nakri kejela ri juli dah kani kasni ke pemerintah kalong ru kajing ikai na pemerintah kajungi bakum kisamla jadi balong di basyang pang sir compare lada mangi kum kisamla ngingak aginu kinu jinghe apa wei bangil adon kemusim penyale ngin num pendam namar hadu ki bakhadu upaim tirot ru uklam sim pendam bat ru uladon kemusim ban yale nakabenta kalawai jongkuni kuman sawat dan nakalian kajungi kini kesiru kae kabangidon kolom kajing ini kajungi kolom makini kidekhar ini kimenderi kiwan sekari kajungi ningkong hi kiwan pan penret ban yadai bak kita khasi kumalong hakitu ispas dem bakini ki sahab ini sahab iskat David Scott kulawan sipo kari kasi kajungi da kaban ningkong kakapor bayi kedu bat upaim tirot ulakaran ningkong swa ya kabayadai bat kajing tiang bat kajing siam bat kajing long riu play bat riu hok jong pipat kasi bayar jungi dan nakapor hi kalong kumni ba nakaliang kajungi ru ngin kersiu thya bangin kedet benri balanu lanuru ngin nom island baki menderi hi kenwan ban yu roj bat khaptam ru ban le bahe ya kikun samla kajungi ban nakalian kajungi ru kum kikun samla kawai kejimut kalong bau paim Tirot Sing ulahai hangi kalong ba ngindum kelat yala kariti kedustur namar bakariti dustur khasi kejungi kalong kabakordo hadu kata ngi habang idon kijing ki idon kinu kijing ya persya bunsin ngi bakasorkar kejungi lada udakhar wan belas ni abang ngi kum kiseng barang ngilai ban kentang ki ngilap bakimbiang patsla enrei nakaliang jog police department pan kimshim action nakamta enrei habang baklau seng malang tang skitin argentin lasak kem balasak pengat section ki paper dan nanti kadau kalong bagi kum kun sama kumangidon hagi seng balang ngila ready rupa pat nginum ti lanu lanuru bakidi menderi hi kenwan bat kedi ya kalong try kamat try jong kecak beri si kecak semla keri
Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.